Dobar dan, trenutno se nalazimo ispred stambene zgrade pod nazivom Saraj, koja se nalazi meni iza leđa. Sad ćemo vas malo provesti da pogledate kako izgledaju stanovi za prodaju. U ponudi imamo nove i uknjižene stanove, površine od 43 do 80 metara kvadratnih, to je sa jednom i dvije spavače sobe. Preostalo nam je još nekih 6 stambenih jedinica sa jednom spavačom sobom i 9 stambenih jedinica sa dvije spavače sobe. Cijena po metru kvadratnom je 3500 konvertibilnih maraka za stanove sa dvije spavače sobe, dok je cijena za stanove sa jednom spavačom sobom 3550 konvertibilnih maraka sa PDV-om. U ponudi imamo i nekoliko stanova koji su potpuno opremljeni. Potrebno je doplatiti neki iznos od 10 do 12.000 konvertibilnih maraka. U tu cijenu dobijete kompletno opremljen stan. Predstavljamo vam stan oznake 405 sa dvije spavače sobe. Stan je u potpunosti opremljen. Ovo nam je ulazni hodnik. Evo, možemo krenuti od prve spavače sobe, koja je istočne orijentacije. Tu imamo i klimu. Ovdje nam se nalazi druga spavača soba ili dječja, uglavnom je manja, koja je sjeverne orijentacije. Tu nam se nalazi toalet. I odmah do toaleta nam je i kupatilo. Evo nas u dnevnom boravku koji je izuzetno svijetao, zapadne orijentacije. Tu imamo kuhinju sa svim električnim uređajima. Znači, stan je u potpunosti opremljen. Stvari su maltene nove. Evo, televizor još ima zaštitnu foliju. Hajde, možeš malo snimiti ovaj pogled na stupsku petlju. Sad vam predstavljamo stan sa jednom spavačom sobom iz Volirhaden. Stan je pozicioniran na 5. spratu, istočne orijentacije. Ovo nam je dnevni boravak sa kuhinjom. Balkon. Ovdje imam kupatilo. I spavača soba.